Haka dorwar ba bala pelong da ka KCDC haka santarik nailo Ramadan pulo. Kala yo ya ka jing manjur na ki paj ba ki balawan sya ka tiga jingalang pat ki santali ki rai. Ka ba ningkong kadai ban thau ya ka Federation of Traditional Dorbar. Ka ba ar kadai ban pediang ya ka jing pensngo da ka District Council ki an haki hima ba di ka United Khasi Jaintia Autonomous District. Appointment and Succession of Chief and Headman Act khat kandai spa san khundai bar kumjur ki rules haki hima ba di ka rules jongka Khasi Hills Autonomous District. Appointment and Succession of Chief and Headman Rule Arajar Khatsan hakaba ki rang ba snong kin yono ya kalan ban issue biang ya ki certificate ki NOC kat kum ki rules haki hima bat ki rules jong ki hima kat kum ka appointment of succession of chief and headman ban pentrikam ya kalan and development building regulation Arajar Khatsan jong ka KHADC haki jaka sar bat khapsar kaba anshania haka Federation of Traditional Darbar bat ban persya ya ka jing kentur put kemuda dispo snong bat kumjuru haki jaka ki bidang ha bapo ka 6 schedule wasaw ka jinge dei ban penklan ban yada ya ka Khasi Jaintia bat ban penbet ya ki an kat kum ka constitution lani kat kum ka 6 schedule ya ki jing ajing mut haki amendment bat ban shania ya kini haka Federation of Traditional Darbar ka basan ban penpaw ya ka jing so persya lor ka jing tho jang ka government na ka political department haka bai dei ba ka jing pan ya ki kerteng jang ki ramba snong ki batre hasar bat khapsar kat kum ka sithi ka jongki padi kini ki jing yakot kat kum ka jing non kam kani ka dorbar ba kalarai ban lej ban ai copy show chief minister ki cabinet minister ki MLA ki arngot ki MP shaki state party pat kumjur skatu kat ni ki national party pat kani ka dorbar ba kala shimri karai ba kanum ailat yakini kini ki travel ki ban kata ka riti ka dustur unyo tram hakani ka sngi laidon rengkat lang ki MDC jong ka KHDC ba kentup na ka PDF pat arpa Chief Executive Member ka GHDC uba Thombor Shiwat, Chairman ka GHDC uba Laj Singh Shalla, ki CM ki Sardar ki Dalai ki rang ba snong nakeleng ka rilum Khasi ba Jaintia bat ki paj ba ki badan kumba 10,000 ngot AA. Hakani ka dorbar ba layo ya jingkran na CM ka Hima Miliam upa EM Latho Manik CM ka GHDC uba Thombor Shiwat, CM ka GHDC uba PNCM UCM barim ka KCDC Badairu MDC ka Knam Najayau uba Edelbert Nongrum uba Don Kupar Sumer MDC ka Umsning Constituency uba John Karshieng Chairman ki Kliat Nong Senchas Nong Batna uba Sanbor Shulai Bolong MLA MDC. Ya kajing kentur pot pemuda berhajo opor bandi notify no yang katuka partial modification di jangki kada penhak ya kanong thamai sensos tang kanong mensam sensos tang ka pentarung ra sensos tang ka maupat sensos tang ka maulai ka omlengka ka lausotun ka ompleng ka madrin berani ting kanong sia dei bandi notify no ya ka partial modification jangki ka pangima amang pediang naman kami ada ikat kum dustur tu jangi ka haraba orang basna urun garul urus usian de garul kada se council kada section kada bani garul ku jangka nangis kam kada solution in sapa copy chief minister chief cabinet minister chief MLA chief political party bakim dai ban hindau tala ya ka resolution jong kadar ba ka briu neutra balami ikman de kidor personal kidor par right kidor par hima bar ka district councils kasur jong pa ka kampanye bor banyak kilo kaya korok dan dibaang ngilang batlat bor ko bakhan bor ladak batlat bor get lead away siapa kai manu baklain manu batlat ko bakhan bor ini para barit maria para biaya batlat bor ini lang away hak platform jang Federation of Traditional Darbar in siapa kai yai balagai hak jingan dai bat distur biriti ki jongi ibaga jing shisha ka intention ka objective ban yo ega step ka di ban yata yala ka riba ka jang rew nabi ang kumlo kai ba kam dai ban yata yala de mun ko yul mun yo step
Kajing mo kelang beri hostet. Hanya ai kublai. Yaki pajba orang ba ka ile ka hostet. Ka kamram jonga patjong pi. Ka thma jongi kelang ki protection di jingiada ki bakhain hak konstitusi ni India. Hak amendment ni sikidil. Ban yada ban tersang ban penkhan ya ka riti ke dustur jongi upun kasih karap ka jengtia bro. Dan dibayarkan ya ka laispan nyu buai. Artikel laispan nyu buai. District Council, Lembaga Federation of Traditional Dorbar Kementerian ban besut syaki amendment yang sectional ban ulang ya ke amendment hak sectional ke ban long hak juk kasur bat ke artikel arspan ni buai ji jong kadagalan jong kadagalan bat ji jong ga misaram Kapor kalau ada kipan bak, kau tidur bersnong, kau tidur berait, kau tidur berhima, kau tidur berdisi council, ladang ilabakla, jinggeli gelong yang apa dia pi, ada kiran bak kaya ilek hilstir ban kriyo, kaya kamram jongi gelong, ban benkan, ya kian, hak constitution, hak amendment juga seksidel, ban bo ini dah mentoyayu. Ladang iyo dia ke ibaro. Ladang itu no ay kahok try kende ko siya. Ladang itu no ya kajing mo try hala kajong kari. Ladang itu no ya kiniti kidustor. Ibalong ki mau krum, ibalong ki mau shan, ibalong ki mau sandong. Jong kari pakacay penril. Idar barsnong, idar barait, idar barhima. Kadis council pidi ki mau shan. Jong kari kasih ke jongi, ada yang itu anu itu mausan, ikut payah, jong kari ke jongi, dangdon jingkarman, ipai mana kadau, nasgau banang, nyimdai banayat, don ibong, kadisik kehamlam, agresif pendiat, kadisik komsel dilong, kikam, oleh don pendiat, nyihapan lihat. Banyadai kalau wei, jong hari kasih pada dia, ni hapan le. Baik buat nak tahu masuk ngam, kini kaji kedua jengi minta kasih, kadai kau wake up call, kaji kerja juga, ye kali berapa wei, masa season 4, ini ai, ye ki an berklaim, nak benda kali kasih kaji. Ngah ini kalian kejamaah CM nak kaji tehil district council, ngah ini ngayeng scam, bang ngayeng halal kata kenongrim. Maka district council ketika hak kejongka ban peskem lele ban pelek besar ya ke riti kidustur lele ban tung lele ban peskem ya kita kabor jong di rambas nang katkum kabor kalau bal perkup yang ini dak sekcedil te kumta ngah kene kepor ngah karpat ya pi ki paiba khantam bara bangin isnok tilang bangin lekar pat ya ke surga bahkan enam day ban pa lele kam day ban bandra ya kata kebil bangin kerpat yang state government bahkan pediang ya itu kibil kibala dep pa leki district council kibangila sina katkum katakan riti kidustur kibangila sina katkum kejing long kejing man kijongi kijat bereu kasipnar kibangi juim dusa katkum kataka riti penjajkan katkum kataka niam kurkom kebangi juk praktis nakapos dongkam ban bread sejengai ni dongkam ban bread syabasep ubnai syabasep kasni ya kata kajing kuan bor ya kajing kuan burom ya kajing kuan nam nomor dei kani kebra pencot ya kajat beriu kejongi ke tim jong bak pensengan ngangit skem mga ningkong ban mapilang ru baro ngin atatin yani ka grup jong ka PDF krampa hendai ka don dijingong bakak tin ka penatatin hendai ka kam kanong penatatin ngin out ya ka por ngangit skem ki parlok PDF ada gedang pedi ya ka kam ni sekmat kini giwe ki parlok ru kini aiwan lang Ken walang ban kershan
yaki isu bis jong kajat penrio. Namar ngaong barngayay perta borbor. Ngayay ong habari, habadom, habaka, habapa, habasay, batosi ke district council, keliap no si kilama, jong ki party, keliap no si interest, jong ka party, reito si bu, ya ke interest, jong ka judge beriu. Sao pulai lagi senem, ilayat, kong ke jela, lengkrang upon usam, reservation policy, dan sateng, education policy, employment policy, nanti kita konsam lah, kita nang, kita start, kita tip. Aku menikah juk mentah, hendak ilum, ia kan nikah dorba, halor ke VEB, halor ke ordinance, halor kan nikah draft bill, ke respected Dr. Mukul Sangma, mulai iya pokok kubur, ringkat berkini ki senran. Kibra penskami hadu menta hadu menne ngenang ikran ni kaji syahadin ngasngo kadai kajing dawa kaba kirki ngipai borok ki isu kiba sateng south flight lagi strem ngidong kam kirki yang ni ki isu ngipai nganaban keren jingsha ka ILP mi sang modified ILP ka VEB mi sang modified VEB balengin ri ban keren yang jisha basosi Dr. Mukul Sangma, he can even prove himself that he belongs from scheduled tribe or scheduled caste. Minta buat orang ada kan, buat peniap yang kejap beri ujungi. Hatungin pekai, hatungin deki malak, hatungin deki kelut. Ngong tangkan ni. Ladai ma HDR respected DC Minister Imdan Lang Nepor kami lay ngengai ya kaktian ngengai ya kakam ladau Mukul Sangma umut wara bujeli ya ka ordinance syaka draft bill bujeli no sundan ya Mukul Sangma hadian baka high court ruling kalau slot yaki ikhtiar jom kita bahas nama September Desember aja bersama. Nali yang juga parti kalau lom ni kejelang jom kita bahas nama per hang terjauh lom pelan. Hak lain terik jom mulai Januari. Hak kata kejelang lain tersibun. Halor ke ruling juga high court. Balami kawai ke komiti kabala kli di bawah bindu emlanong rengkat bagi remas nong kibaralang hak tu komiti. Naliang surkar bagi lepas itu ke BB harga kesau. Kalau orang kadon gajing duna berkelak kedau ya gajing duna. Hari ini kita naliang komdi. Kalau pej bergaji mut ben bergaji mut wait paragraf siaga exit committee jom ba adil bat nongrom. Komiti kalau ada belak ikan kamera juga. But Sosi berong bahadu mentamane kani ka village administration bill hadu mentamane omsem palayo eka asan jong governor kani galong juruno makrao khamtam ya ki kli gi sensasnam ya ka riti gi dustur ko jungi banwana ya ka jinglong gawe hapreng ki dorbar shnam dorbarima dorbarai ba district council ka executive committee kala notify ya kawai ke notifications kabagi ai kapten ya ka Federation of Traditional Dorbar hagaba kindon kinong mi kman na ki dorbar shno kindon kinong mi kman na ki dorbar right kindon kinong mi kman na ki dorbar hima kindon kinong mi kman na ka district councils kane kadai ka platform ban pelong no tanggawe ke shetri ya baru ki traditional dorbar Pipriang bermanjur ya kini, togin lagi. Yes, tak. Kubla sibuan. Kata kamut, kumbang orang mana? Abangila lepas ya kena solution.
lada kami sarkar ka khot khalam daya shoklang hapa kawai ke shetri ngim namna banle kata laga daya ke district council darbar hima darbar naik bat darbar syam karai number A ban priang ya ke jing pensiau ka district council ya ki ain haki hima bat ya bar ya United Khasi Jaintia Autonomous District Appointment and Succession of Chief Amendment Act 1959 bat kumjuro ya ki rules haki hima kat kum ki ain jong ki hima bat kumjuro ya ka rules jong ka Khasi Autonomous Appointment, Succession of Chief and Headman Rules are jaraksa. But bakiran bashna kin issue yaki certificates yaki NOC katkum ki rules haki hima haki anjung hima but ki rules jongka appointment of Succession of Chief and Headman Rules are jaraksa. Ipriang bat menjuri kene yara kita kunishibon karai number line ban pentri ka ya ka land development and building regulation ar hajar khatsan jong ka hasil atnos bisi council shwamenta hak jaga sor bar khapsor ban ihiwi ki jaga ngin shania haka Federation of Traditional Dorban Baban Persya yang ajeng kentur put kemudah haki siposhno barkum juro haki jaga kibadang hab haka sikshidil habang orang siposhno barki jaga kibadang hab haka sikshidil ibasan bola batai ban Persya yang ajeng kentur put kemudah haki ni siposhno barki jaga keberang hak pada sikshidil bat ban bersyair ini ibu yang mencuri kan ini toh kerai number 7 hak jingnya deh ban penthai ban yada ya kari kasi bacain tiang saya bendai haki ain karkum ke constitution lane karkum haka sikshidel ya gijin ajin mod haki amendment ngin shania haka Federation of Traditional Dorban dipriang pencuri kata kuda sibuan lapoi gerai number sang ngini arwai kam jammo ban yo sululut hastit pada sentral to be ma rikasi ngai ya ba karika ba et uba remo baja kitamman menhanda langam yo isu jengken mau yakikan omdo riri ngai toin lakari ngin geu shakli shaprang ngin mi ompaleu jengsta ngin yade kindiat kai ka kajing sngo ko jong pi ba ile kini karai hoi play diang lem ke jing menjur ke jong pi ba kini ki kirai ke ba usia mulapan bana ni wanu da ka bang suntuk ni la de pani kenduk sya ka arfinyo trek ngba da ka jing khot sya ka jing lang jong ki nong sensial snong hang tai po district council
ngilayo ya kajing pensai bat habang ngilayo ya kajing pensai bat kani kalong kajing kermen ni yang bangin yo biang sesien ya kaban trai ya kikam jengi ko magi trai baro sekata dengi nget skam ba lingba de kani ka sur kedur ke ba kinong elam jengi ke MJC jengi ki peni ya kata kajing trai ki jongki na ka bata ban wanra biang kajing ya bet ya nanti ban wengi ni kajing ya kalong ka bangi dai ban ai kajing kersan bat kumurang ba snong ni snow ba kalong kaba pendap ingi da kajing kemen na kabata bagin yo biang seisin pada ka bor bagin trai biang kumu trai baro sikata namar bala pensong nong rim ye ke baro hakerti ke dostor laning kerani kerti dostor dai manu banle ya kata kabangi phai khmat i kalong sek district council ya kabala pen ko bor hiru da constitution bakan pek bakan khmi banyada ya kerti ke dostor bat garkom em jengi jat benrio khasi jentia kumurang ba snong to tu pat phinlum ne mi ki pai ba ki jongphi jong snong ki taw ki ba hap apo ka jingpet ka jongphi on habang la yo komni ke jingpon bana i wat ia kani ke jingelang mentasi ngila da ban khot ka dorbar bat dei karai jong ka dorbar hiru ka ba la simlang bangin ya poi lang reti sini bat ki longsong snong jongi ki poi siani mentasi bat nakaleng jong ki ru kila yo snow bat hagabi dei bat ke jing pinya sekmat ya kam kanlong habangi yo bani penbait lang da kabangin yo bani trai lang bad dabaro kisnong hakabait bat kabaranti ka dorbar kinom sessionong riboy abagara lepet bat bisar ya kata rules kabala shna bat kabala ban publish ka gazet juga sokar jela ni ba kidon sibun ki benta ki ba yang mentahi ini hab ban pedang ka nomor ba kadai ka khmat kalong na benta jongi kira ba snong ban issue ya ki certificate residential bat kui kumjulong ke henry kadon pat ki benta tu ka rules kidon ki provision ki bala ban amen ti sibun ki benta ki bangide ban penrung ban penbahaya ka tu ka rules ka kadai kata ke kajing pedang ni ka rules kabala penbenar usia menakasi juga Council Autonomous Council ni pedang ni nagalang juga baru ban ngikwa trikam no e kamar marhi kanang balong kalong kat kung kariti ke dustur ke jong